shetani akapigwa na tele ya damu. Ndio zakako vya kujoshi nguru. Naweza kwamba alitaka kusema habari wetu. Alikuchatuzi. Lakini kile tunachojua sisi. Yongwano stima zakata urai chuli vingine ya gwani misi tatu. Hiyo pambano hakuna mtu anayejua jinsi lipambana. Ukawa yarabwanye 3 jours. Lakini alipambana siku 3. Turukwisi. Duniani ababikoze walioyafanya bariko baratamba baryoherwa ko banesheje. Walikuwa wanacheza wanafurahia kwamba wameshinda. Ababigukoreye waliomtendea bariko bagukorera umunsi mukuru bakora umunsi mukuru baryoherwa ko bagutsinze. Wako wanakufanyizia masikukuu kwamba wamekushinda. Ariko babwira tirindira inyuma y'imisi 3. Lakini waambie subiri baada ya siku 3. Haleluya. Amen. Imisi 3 yawe ishobora kuba ari saha imwe. Siku 3 zako zinaweza kuwa ni sawa. Yashobora ari umwaka umwe. Inaweza kuwa ni yashobora ari ukwezi kumwe. Mwezi mmoja. Warabikorera hataboneka. Bizoseruka biserutse. Lakini vitasirika vionekane vikionekana. Na manivugira ndi kandi bazomenya gusenga Imana y'ukuri. Napenda kujisemea tena wakati kwa haleluya. Agatara kimisi 3. Ukimya wa siku 3. Abaherezi ibaze muri iyo misi. Makuhani ujiwaze hiyo siku. Ndibaza bariko barishima ati he. Walikuwa wanaji. Barandi barakurikira Yesu Kristo. Wale walikuwa wanafuata Yesu Kristo. Batuvyongera dini yacu y'abayuda. Wanatutendea vibaya. Wamutumisa ati uje nikene mutumise. Ungene mimi njoo nimemchia. Wamutaburi impuzu ati nje namutaburi impuzu. Biyemera. Wanajiamini. Ariko nyuma y'imisi 3. Lakini baada ya siku 3. Haleluya. Amen. Abigisha bagiye Maria Marita na Yakobo bagiye kuraba. Wanafunzi walipoenda Maria na Marta na Yakobo wanakwenda kuangalia. Basanga impuzu bamuhamvyemo. Wakakuta mavazi waliomzikia Bwana Yesu. Nizo zasigaye hajya. Ndizo zilibakia mahali. Zija mpuzu nizari kubandanya hari yagiye kugira intambara. Zile ngwazi galienda kwa kwenda yari yagiye kugira urugamba kugira ngo jewe ngirirwe neza. Alikwenda kupambana vita ili mimi nisaidiwe. Na mpamvu rero yo kugwara kuko ingwara yarazikijije. Hakuna sababu ya kugonjwa bana magonjwa yamemaliza. Ati pastor none ko je nkora ngwara. Eti pastor kwa nini sasa mimi napenda kuugua? Nitakana tena umwami. Ni shetani anatia mshari. Hapo nao baganywa magara grand frère ati era abantu. Lakini wewe makini. Era walikuwa wanamjonga papa. Ona kisa kwa era. Murekura bidakunze. Utereza ukomeza usenga. Wazo gutabara. Bwana atakusaidia. Yesu akiri mwisi. Yesu alipokuwa duniani. Umwanya munini yakoze. Muda mrefu alifanya. Yakoze yigisha ubwami bw'Imana. Alifanya kifundisha ufalme wa Mungu. Ayatanguye iyindi alliance ayandi masezerano. Palikuwa panaanza zingine ahadi. Hari sezerano rya kera. Palikuwa agano la kale. Ryakorera kurayo maka n'amahene. Lilikuwa ikitumikia kwa hizo mang'ombe na mambuzi. Ariko azani sezerano risha. Lakini akaleta agano jipya. Ikorera ku maraso ya Yesu. Inatumikia kwenye damu ya Yesu Kristo. Abatanguje ikintu gishasha. Akakuwa ameanzisha kitu kipya. Kandi ico kintu gishasha. Tena hicho kitu kipya. Kwari kugira ngo wewe. Ilikuwa inasababisha wewe. Uvuze ati Yesu mbabarira. Ukisema Yesu nisamehe. Ukachuhari kwa tatulize gusema. Hapo unasamehe bila kutoa chochote. Amen. Amen. Urazi n'iryo jambo ryonyene amen yari kurengana haje. Uvuze ati Yesu mbabarira ukachuharigwa. Ukisema Yesu nisamehe unasamehewa. Uvuze ati Yesu niza ukachukira. Ukisema Yesu niponye anakuponya. Uvuze ati nasezereye ubukene bukacabuhunga. Unasema nanga umaskini wa uvuze ati imitwari kacayishurwa. Ukisema mahitaji yanajibiwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu rero. Yesu sasa. Muri ico yarazanye mwisi. Muri ico kintu yarazanye mwisi. Ndani ya hicho kitu alikuwa analeta duniani. Yamashaka ko abantu bagisupportinga bagishigikira. Alikuwa anataka watu wakisapoti. Yamashaka ko abantu bagishigikira bagashigikira ubwami bw'Imana. Alikuwa anataka watu wasapoti ufalme wa Mungu. Ubwo bwami bwuzura mu isi nzima. Huyo ufalme utawala dunia ulimwengu mzima. Imyaka irenga 2000. Panaisha kama miaka 2000. Ariko hariho
Yohana 12:26. havuga ngo nihagira unkorera namurikire kandi aho nzoba ni umukozi wanjye niyo azoba, nihagira unkorera data azomuha icyubahiro. Amen, amen, amen. Yesu ataravuga, Yesu akasema eti ndatanguje rero iki kintu gishaka, eti naanzisha kitu hiki kipya. ni muhindura amahanga kuba abigisha. Enendeni mkabadilishe mataifa kuwa wanafunzi. ngo unkorera Tena akasema anayenitumikia alifuate. kandi aho nzoba ndi Tena mahali nitakuwepo, uwo muntu ankorera huyo mtu anayenitumikia nawe niyo azoba. na yeye ndo mahali atakuwepo. Nikaza mwenza Amen. urakorera Imana. Utikise mwenzako unamtumikia Mungu. Amena. Amen. Aho umukozi w'Imana aho Imana izobiri niyo n'umukozi wayo azoba ari. Mahali Mungu anapoketi ndo kwenye na mtumishi wake ataketi. Ariko ikintu kigoye gutahura, Kuna kitu kiko ngo ni Imana rero eti na Mungu sasa bazoye icyubahiro atamupa heshima uwo muntu akorera Imana. huyo mtu anayemtumikia Mungu. Amena. Amen. Amena. Amen. Ndabasaba ikintu, Niwaombe kitu. twibuke urupfu rwa Yesu, gupfa no kuzuka. Tukumbuke kufa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu. N'intsinzi nini turonse mu buzima, Na ushindi mkubwa ambao tumepata uzimani. kuko kubw'amaraso ya Yesu Maana kwa ajili ya damu ya Yesu ibintu byose birashoboka. mambo yote huwa yanawezekana. Mabasengera umuntu wese agwaye Mtakwenda kuombea mtu anayeumwa kubw'amaraso ya Yesu, kwa ajili ya damu ya kuko Yesu Kristo. yaravuze ngo birarangiye. Maana Yesu alisema amekwisha. Mabasengera umuntu afise ikibazo iki canke ikindi Napenda ombea mtu na swali ama hili na lingine. kubw'amaraso ya Yesu Kwa ajili ya damu ya Yesu biraza gukunda. itakwenda kuwezekana. Umuntu umwe niwe avyemeye. Mtu mmoja akakubali. Ndaza gusengera umuntu wese afise ikibazo iki canke ikindi Itakwenda kuombea mtu ana tatizo hili ama lingine. kubw'amaraso ya Yesu birakunda. Kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo itawezekana. Kuko Yesu ntiyakubise ariko arayayata, Maana Yesu hakupigwa iko anacheza mtani. ntiyapfuye ariko arakina faraja. Hakufa iko anacheza ufaraja. Oya, Hapana. yapfuye kugira ngo twebwe dukire, Alikufa ili sababu sisi tupone. yakubise kugira ngo indwara zawe zihere, Alipigwa ili magonjwa yako yaishe. yaremeye kwita umukene kugira ngo nawe utunge. Amekubali kuitwa maskini ili wao utajirike. Rero dukora iki kintu Ona kidasanzwe sasa tufanye kitu kisiokuwa cha kawaida. uyu munsi kw'Ipasika. Siku ya leo kupake. Ko musanzwe turi muri porogaramu yo kubakira uhoraho hano hantu, Maana tuko katika programu ya kumjengea Bwana. reka ko yavuze ngo unkorera Kwa maana amesema anayenitumikia data azomuha icyubahiro. eti Baba tampa heshima. Reka natwe twitanga. Acha nasi tujitoe. Iyo amena si nini cyane. Hiyo amena si kubwa sana. Reka nsubiremo, reka natwe twitanga. Acha nasi tujitoe. Yesu yemeye gukubitwa kugira ngo tugirirwe neza. Yesu kakubali kupigwa ili tusaidiwe sisi. Reka natwe dukore igikorwa cyo kumukorera, Acha nasi tufanye kazi ya kumtumikia. tumubakire, Tumjengee ahavugirwa iby'ubwami bwiwe. mahali ambapo panasemewa ufalme wake. Amena. Amen. Reka sabe baduhe envelope, Acha niombe watuletee envelope. umuntu aze gushiramo icyo ashoboye.